Wala hadin bakakasi jantia baca Welfare Association kalapan benar ban sange ya kajing thiet ya ki masi na kayodi masi kabadon hapok khana para Ripoh District. Badru ban sange ya kajing di dok masi kabashipor habrok kawai kari kasi jantia. Kum gadak ban persyak jur ya kajing shalan bian ya ki masi syapok kari Bangladesh. Henry la sakipan bakane kajing shalan tu ya ki masi syakate kari. Kalan nam kuteng hadin ban nin kamit layok ban kem ya ki artli kitrok kit masi ki barang temu ban lek shalan syapok Bangladesh. Ya kita ki artli kitrok kit masi ki balakit ya kumba palat lai putli ki masi layok batno da kinong elam jongkaseng RBYF bat FKGGP Ripoh District. Hakawai ni ki jaka hapok nongpo jongkasurok ba NH6. Bat hadin balai obat ya kini kitrok kinong elam ke RBYF bat FKGGP kela pentip syakinong elam jongka kasi jantia bacar Welfare Association. Nak bentah ban lepat ya ke badon kam. Kita ki artli kitrok kit masi ki badairu ki badon ya nomor AS01 BC 7588. Bat kewepat kadai AS01 DC 8457. Henry kabalongo kalong bahadin balayok kem ya kini ki artli kitrok kit masi bian. Habakali ya ki try jong kini ki masi nakalian ki driver bat kinongbut jong kini kitrok kilapan pau pun ban bakim don jing tip ie halo ki try jong kini ki masi. Henry kilayo pat ya kajing betha ban lek penhap ya kini ki masi syakliat jantia hills. Nakalian ka baca association lengba uba generous warlarpi kum presiden ula pendam jur ya kane kajing bom kinsnap da kiriu sum kabu ya karai jong ka association ban sange thiet ne di dok masi hapok kajala. Hakaba kane kajing shalan bean Syal Bangladesh lalap peleng mentah kamit. Berkum juru ulap perem halor kajing sim kabu daki kato kane kinong shalan bean. Halor kajing pedukam bakla daki calan neki kot kisla ki bomdei satia. Bat nakaliang ke association kan sawat benia ya kitu ki bodong keti kane kakam shalan bean ya ki masi. Kum juru hadin baladep ban penbej ya kane kajing yokem ya ki masi shalan bean bat kibor pulit ke Ripoh District. Nakaliang ke association kalarano ya kini ki artli kitrok kit masi syapuk mauyong. Nakabenta ban bu bhai kita ki masi badru ban sedang pat ban wat tokit halor kitu ki badrun keti ban perkhen ya karai jok association bat ban chalan bean ya ki masi syapok Bangladesh. Kamu beda. Belajar itu sang pak. Jadi kalau saya kadang juga ni tidak sebelumnya. Kalau nggak tertinggal, kita pun nggak bilang itu. Kalau nggak kasang ni, kayak ki kalau akan kita jujur kan kita semua ni. Ngila penlong kajing sange, om mengikang ni kayo. Nak kalian kita di baru ngila sange, ingin ki ni mas. Tiba mentah kasing kesedang ingin sange sebenarnya kata odok dengan baru ke kasih jantia. Di mentah kapan lengok yang ni. Ba kajing yok ban igini ki artli rock rengkat masi ingin juga kajing ngok agani kalong ban ikwa bantip mano ba dan mentah ni haba mangi kan kena odok ngasange mano ba kan ketahi ko ba bang ikwa or ni dap kajing sko ngok igini ki kenhon sang balang di bana for boy kata FKGGP RBYF rengkat ba HYC hakaba maki gila ai kajing kersan ya kajing ya nanti jung kum kaseng hakaba ngila de penkre hakaba ngila sange ya kajing thiet masi kani kayo masi kabadan hapok khana para bat kunju entah kasni hakaba ngila sim sunan ne kasen jam kabangin khang sunan ne kadupan kajing kum kadak kaban persyak ya kajing lek masi sepok kari Bangladesh te kensan yo ya ka phone na kini ki para dekat ibadan hapo sning neng kau mak kunju ru nak di penhon sen balang ha bakila ong bangi la yo ban bat di art di trok di bakit di mesi te ha bangi la persang man kili perthau manu balik kata ale si yo dai ki kap jangan dai kam simdan tu kata tinggi lawan her seni menta tinggi lap sisa ada laki jog hikmat bagi di art di trok te ha ba ya dai bakani ka benta ngim kum kaseng kilo do ni wan bat ni kerpa naki bor jongka polis kabut batin sya asngo bahaya ni bangin tokit ya kani kama manu badan peti halor kani dia da kajing subon mensir SP dekat SP apabila sya ini gimana bangin ra mangi ha kate ke jaka syok do kabadan hapok mauyok kata da kabasngai
kabanum don kanu ka jingja ni ka jing takti kitu gimar rengkat bagi driver ha ka bangi kwa banjit manu kita di badan bentah ngai kum bagalong bentah ka asu nakaliang ki member ka asu gem simla ila sange sisa ya kata ka jing tit do masi na po kana para andrai bentah ka jing kli kalong bangin lam manu badan peti kalau kini bentah utrai jo kani kat bangi persang hi ban kli pertau na gini ki driver ki ba kit igini ki masih hendrai maki tang ya utara kintip wat ya ka phone number kintip ha e ga jaka ki shutip baik bah po clear ban penha igini ki masih manu utara kilometer tu kat bangin da persang ban jet iki kot kisla ngilam kawai ka kot kade ka jong ka nong wayo napo kai ka jingpet jo ka usiam ka hima meliam dia bat kawai ngilam kawa penungo engi kalong ba ka health certificate kata ka bala order ini na ka benta tang sisian sitayo andai ku mengilap menta ngilap baki don ya gani ka certificate kat bangin dalape ya kata ka certificate ka ba kiyo maki bat ka bangiyo bangi kaya biar sibo bat ni penting kena bat ni pen skam ya kata ba kalong ba kani ka kot ka health certificate ni kadai ka batok dia halor kani tengi aga jing ro ikini ki penhon sang balang na po riboy rengkat ka police department hawa makiru da kata ka jing clear kin don rengkat bangi ha ka bangin ra ikini ka masi da ka basengai ban keli ban pertho namar lada kini ki masi kin le phaino kamut kam don jingmut yangi kum ka jingya inti jo ka seng ban lada kin sa apo kali kum ba pitep hi kamar ba in kanum la banin kala banja kanum ka jingyam Henry mentangin penting kena kum ka association in ra ini ki masih hang tei hapo moyong ka abator hang tei ka biang lut na dong sedong na tabang kum masih kinara anta kita ni kwa mardori kita bakin wan bat kam ya kani bat manu dan mentah halor kani ni kwa ta ka basai bani tiap halor kani ka jing ya inti ki setang kita